Beogradu živi i stvara naša najstarija slikarka Beta Vukanović. Rodila se pre 100 godina u bavarskom gradu Bambergu 16. aprila 1872. godine. Doputovala je u Srbiju sa svojim suprugom, slikarom Ristom Vukanovićem, u svojoj 23. godini i zauvek se nastanila u Beogradu, gde i danas povučeno živi u svome stanu i ateljeu u potkrovlju zgrade na Kolarčevom Narodnom univerzitetu. Život ove žene je u stvari jedna epoha, jedan vek ispunjen ratovima, stradanjima, samopregodnim radom, poezijom i cvećem. Beta Vukanović je živi svedok i posmatrač izbliza preobražaja čitave jedne patrijarhalne sredine i orijentalne varoši u moderan evropski grad. Po dolasku u Beograd sa suprugom mlada Babeta, Beta, rođena Bachmajer, i sama je krenula u pustolovinu umetničkog stvaranja. Otada njen život i rad nerazdvojno su spojeni sa istorijom našeg slikarstva i kulture. Preko Budimpešte, Subotice, Novog Sada i Zemuna došla je u grad na stazama dveju reka i odsela u tada najotmenijem i veoma poznatom beogradskom hotelu Imperijal, podignutom na mestu starog Tošketovog hana iz turskog vremena, gde i sada stoji moderna višespratnica u kojoj će uskoro biti otvoren novi filozofski fakultet. Vredna, savesna, puna volje i hrabrosti, ona je odmah počela da se bavi kako najtežim problemima slikarstva i umetničkog stvaranja, tako i praktičnim pitanjima pedagogije i profesionalnog udruživanja, zajedno sa svojim također talentovanim mužem Ristom Vukanovićem. 20. septembra 1898. godine u zgradi stare skupštine koja se nalazila na uglu ulice Narodnog fronta, nekada kraljice Natalije i Miloša Velikog, u kući koja je odavno nestala sa lica zemlje, gde se danas diže palata Odeon, otvorena je prva slikarska izložba Riste i Bete Vukanović. Otvaranje je bilo svečano i pompezno. Na izložbu je došao i sam kralj Aleksandar I. Obrenović. Međutim, Aleksandar Obrenović bio je veoma kratkovid, pa nije ni pokazivao veće interesovanje za izložene slike. On je više došao da uveliča otvaranje jedne od prvih umetničkih izložbi u prestonici. Njegovu nesmotrenost i grešku ispravio je otac, kralj Milan, takozvani grof od Takova, kada je uskoro po zatvaranju izložbe pozvao na dvor u današnju zgradu gradske skupštine slikarku Betu i njenog muža Ristu. Tom prilikom grof od Takova je otkupio od Betinog muža veliku kompoziciju Dahije za 4000 dinara u zlatu. Bila je to 1900. godina. Bila je to tačno ravnodnevica vekova. Gospođo Vukanović, mora da je Beograd bio sasvim drugčiji, sasvim mali kad ste vi došli ovdje. Ali prijatno bilo. Bilo prijatno i onda? Prijatno. Slikasto. Za slikarstvo? Je. Vas su naravno vrlo lepo prihvatili kad ste došli. Tako je sve primitivno bilo. Da. Strašno primitivno. Nije bila elektrika. Nije bilo elektrike? Petrolje lampa. Petrolske lampe. Kad smo imali izložba, prvi izložba, Da? sve petrolske lampa. Sa petrolejskim lampama? To je u skupštini. To je bila prva vaša izložba? Jer. Je li bilo posjete? Oho, puno. Puno bilo? Jer. To je nešto novo bilo. I kralj je došao čini? I on došao. I onda 3-4 dana poslije došao kralj Milan. I on čuje da bi izložba da traži da naše stvari nosimo u dvoru. Da pravimo tamo. Osim, tamo Roksantić nije mogao nositi svoje stvari. A to ste izlagali vi, vaš pokojni muž Rista i Roksan. I onda vrlo ljubav sam bio da je kralj Milan i razume umjetnost. Dobro govori i njemački. Njemački dobro govori? No i Aleksandar govori njemački. Samo nije se interesuje sa umjetnostom. I onda kad smo otišli,
to je koji ima u dvor, to je upravnik dvorom, kaže moj muž, Ko je bio Anastasijević? to je Sisuvoj, Jovanović Anastasijević. ne, Dobro, sad nije važno. jedan vrlo dobar čovjek. I onda kaže kraj Milan kupio Daja. Beta Vukanović došla je u Beograd pre više od 70 godina sa svojim mužem Ristom Vukanovićem. Tačnije rečeno, ona se pojavila i predstavila Beogradu na prvoj izložbi 1898. godine. Taj nastup, koji je bio praćen simpatijama dvora, svakako je značio jednu lepu startnu poziciju za dvoje umetnika, ali čini se od početka njihove ambicije su bile malo šire. U tom smislu što u trenutku kada je umro Kirilo Kutlik, osnivač prve srpske crtačke i slikarske škole, 1900. godine, Beta i Rista nisu se ustezali da otkupe tu privatnu školu i da sami započnu sa jednim dosta mukotrpnim radom. Naime, za dvoje umetnika koji su došli iz jedne velike sredine, kulturne sredine, posebno kad je u pitanju Beta, Beograd je bio jedna palanka u kojoj je bohemija bila dosta pod udarom kritike, pa je ona imala da se bori sa različitim okolnostima, različitim nepredviđenim smetnjama. Ona koja je bila žena, naviknuta na jednu drugačiju sredinu, koja je prva prošetala kroz Beograd na biciklu, koja je prva obukla pantalone kada su molovali fasadu svoje zgrade. Imala je da bome da se bori i sa mnogim drugim predrasudama kojima su naročito bili podložni učenici i učenice koji su došli u njihovu školu. Međutim, treba odmah reći da je Beta Vukanović od samog početka na neki način zavolela ovu sredinu i specijalno ovaj grad, da mu je posvetila čitav život, pa i onoga trenutka kada je Risto Vukanović umro, a to je bilo 1918. godine, ona je ostala sama da u ovome gradu živi i dalje deluje. Od tada Beta Vukanović ima čitav niz uspeha. U ovoj zgradi u Dušanovoj ulici na Dorčelu, gdje se nalazio dom Svetog Save, bila je nekada Srpska slikarsko-crtačka škola Riste i Bete Vukanović. Tačnije, škola je bila na jednom spratu u ovoj nekada velikoj i veoma uočljivoj zgradi prizemnog Beograda. Nešto kasnije, u Kapetan Mišinoj ulici u zgradi broj 13, otvoren je dom kao i Srpska slikarska i crtačka škola. Da bi na fasadi zgrade naslikala 3 ženske figure koje su predstavljale svaka na svoj način simbole 3 združene umetnosti, Beta Vukanović je podigla skelu na ulici i već se ranom zorom predavala poslu. Pošto je već pre toga dovoljno šokirala stari Beograd svojim čestim ekscesima. Prva žena u Srbiji koja je uzjašila bicikl, prva koja je odigrala valcer sa kraljem na balu u Topčideru, njene pantalone u kojima je radila na skeli, bile su sada novi povod za najrazličitije komentare u društvu starog Beograda. Gospođo, bili rekli nekoliko reči o vašoj školi koju ste vi i vaš pokojni muž osnovali u Beogradu? Čuješ se? Da se zna da je prvi moderna škola bila. Prva moderna škola. Ranije bilo to je Kutlik. Kutlikova škola je bila? Ništa, ali to nije na modern način. Na modernim osnovama pedagoški. Ali mi smo sasvim moderni. Jeste imali i devojaka i mladića i Još mešovito? zajedno. I onda šif hotel i akt. Prvi put. Jeste. Inače, ranije to nije bilo. I večerna akt. Ja ne znam, nisam pila kad pio Kutlik. Kad pio Kutlik, ne znam.
ali izgleda da bilo više akademski tako. Po gipsu su radili. Je. Ali uvodite I moderno. kod mene mora malo hipsta pravi od početak. Kad dođe neko i ništa nije znao. Da? Mora pre malo, Gips da radi. malo da vidim kako može da uvadi. Ne može odmah. Onda već prelazi na živi model, na mrtvu prirodu. Yes. I onda sam sa čacima otišla u pejzaž. U pejzaž? Yes, ja sam vodila uvijek i od opšid i na Kalemegdan. Uvijek da po prirodi radi. Ali tada je Kalemegdan još bio vojnički. Pustina. Pustinja. To je mali Kalemegdan. Mali. Veliki je već bila, ali mali to je samo pustina. Koliko ste imali đaka kad ste otvorili školu? U večernoj školi 90. 90 đaka? Znaš, u večernoj. To je moj muž vodio. I ovako ženski imala sam oko 15, 20. 15 devojaka. I onda muškarci isto tako. Na tam. Ali tu je bilo i zanatlija i... Jeste. Zanat je bilo u večernoj školi. A večernja škola, to je ovo gdje je bilo 90 đaka. Jeste. Pa to je mnogo bilo za onaj mali Beograd kakav je Jeste bio. koliko se interesovalo? Interesovanje. To je bilo. interesantno. Neko Veliko se interesuje. Došao radio se tam neko stolar ili neko drugi i doći da crta uveče. I šta ste imali od predmeta sve u školi? Crtanje, slikanje? I onda bilo profesor univerzitet besplatno. Besplatno su predavali. Besplatno. To je Sorić, Dorić? to je arhitekt i šta, on. I onda Čočević, to je doktor Čočević, Doktor besplatno. Onda bilo da je filozof, kako se zove, Rana Petronijević. jest. I on besplatno, Besplatno dao. besplatno, došao uvijek. Svaki poslije podne došao tačno. I dao predavanje. I nije ništa uzeo. Ništa nije Ništa. plaćio. To je samo ljubav za umjetnost bila. Ljubav za umjetnost Jest. je znači privukla da dođu i da predaju. Jest. Šta mislite, sad ne možete da nađete Sad se ne mogu naći. besplatno. Besplatno dao. Šta se... Ne. Kad je u pitanju njihova škola u kojoj je ona nosila, da kažemo, dobru polovinu tereta na sebi, pre svega osnivanjem ženskog odeljenja, u kome je ona uspevala sa mnogo entuzijazma da okuplja različite učenice koje su bile ministarske kćeri, ali, boga mi, i kćeri sasvim običnih građana Beograda, pa do toga da te svoje učenice spremi i pripremi da sutradan mogu da odu, recimo, u jedan Minhen, da nastave školovanje na nekoj od akademija. To je bilo vreme svakako i pomalo romantično za dvoje ljudi kao što su bili Beta i Rista Vukanović. Interesantno da u toj sredini pokuše nešto da stvore, pa je svaki njihov poduhvat bio praćen i sa određenim entuzijazmom. Recimo, u jednom trenutku 1902. godine Rista Vukanović piše Đorđu Mihajloviću, jednom od svojih učenika u Minhen, u trenutku kada su dobili nove prostorije za školu, pa kaže između ostalog: naša škola ima 4 velika atelijera i 2 sale za večernji kurs, tako isto ima i terasu za plener. U jednoj rečenici mnogo stvari mu kaže, jeli, o modernizaciji škole, o tome da razmišlja o slikanju u pleneru i tako dalje. Sa druge strane, Beta Vukanović, sem što je sama bila pedagog, izvela mnoge i mnoge generacije, bila je i sama veoma istaknuti slikar. Neko precizno njeno mesto moglo bi da se odredi, ali u istorijskom trenutku o kome je reč, a taj je trenutak dosta rastegljiv, jel te, ona je došla 1898. živi i slika i danas.
Ipak bi se moglo zaključiti da bome da je u samome početku, kada je ona bila jedan mlad umjetnik, pun stvaralačke snage, koji je sobom doneo mnogo toga modernog i novog, da je tada pružila najviše. To bi bio onaj trenutak kada smo mi raskidali sa nekim konzervativnim nasljeđem, sa nekim historicizmom i romantičarskom umjetnošću, a kada smo jednim posrednim putem primali impresionizam, pa je eto, po mome mišljenju, Beta Vukanović jedan od tih posrednika koji je taj impresionizam sobom doneo u Beograd. Kao slikar, Beta Vukanović nesumnjivo sobom je donela i mnoge osobine i karakteristike svoga vremena, onoga koga je sama kao student preživjela u Minhenu. U tom trenutku dosta je bilo jako interesovanje za egzotiku, za neku romantiku, pa bi se tako mogao objasniti njen interes ovdje u našoj sredini, na primjer, da ide negdje na Kosovo, da prisustvuje suđenjima, ubicama, da slika uopšte folklor. Likovi iz Makedonije, Bosne, Stare Srbije, Kačaci i Arbanasi, seljaci i pečalbari, portreti žena i dece, akvareli sa folklornim motivima iz mnogih krajeva Europe, od kojih su mnoga nestala u ratovima koje je naša zemlja pretrpela, samo su deo sjajnog opusa ovoga velikog umetnika, čiji je svaki dan ispunjen žrtvama, stvaralačkim zanosom i radom. Naša sredina bila je njoj veoma interesantna i za drugačija zapažanja. Tako bih ja objasnio da se kod nje razvio interes za karikaturu. Ako je karikatura i postojala pre pojave Bete Vukanović u beogradskoj sredini, onda je ova umetnica donela jedan novi element, izvanredan zanat. Taj novi element značio je ogromno mnogo za eliminisanje amaterskih i poluamaterskih pokušaja koji su se bazirali na vicu, ali nisu bili oplemenjeni u svom izrazu usred slabog tehničkog izvođenja. Njene karikature značile su raskid sa slabim crtežom. Ona uglavnom radi karikaturu situacije, beležeći na taj način po neki atraktivan događaj u čarši, na primjer među obožavateljkama Mica Đorđević na dvorskom balu i naročito svadba Jovana Cvijića, što je bio ovako jedan veliki događaj u provinciji u suštini. Međutim, njena prava preokupacija jeste karikatura ličnosti, karikatura karaktera, upravo onako pasionirano kako je slikala svoje portrete ciganki, igračica, klovnova ili ubica. Ona pažljivo posmatra ličnosti koje je interesuju, nastojeći da prodre do najskrivenijih deformacija njihovog karaktera, da ih izvuče na svetlost dana i prevede u jezik jednostavan i svakom razumljiv. Pritom se dijapazon njenog interesovanja kretao od blage ironije do neskrivenog sarkastičnog smeha. Tako su likovi pojedinih umetnika, na primjer, kao Antona Ažbeja, Đorđa Krstića ili Branislava Nušića, nesumnjivo obojeni simpatijom i nastojanjem da njihove slabosti budu u skali humanih kategorija. Naprotiv, oštrina i sarkazam bez milosti sačuvani su za osobe koje oličavaju poklonike vlasti i bogatstva, za političare, ministre, generale, za dvorske dame i princeze. Tu je olovka Bete Vukanović bila ponekad čak surova, pa je donosila mnogo neprijatnosti. Radeći svoju doktorsku disertaciju, bio sam prinuđen da se dobro upoznam
sa epohom u srpskom slikarstvu između 1895. i 1920. godine. Znači, upravo sa epohom u kojoj je ličnost Bete Vukanović bila veoma dominantna. Kao uspomenu na te godine ostala mi je poneka sličica, pa i ovaj jedan akt same Bete Vukanović, koja je radila 1938. godine u Parizu, kada je ovako našla model na ulici, pozvala ga na jednu večeru i zabeležila sliku. Spontano, idejno i crtački na velikoj visini, neusiljeno u svojoj prirodnoj psihološkoj pronicljivosti, Beta Vukanović je zabeležila čitavu galeriju likova koji će ostati nezaboravljeni u istoriji našeg društva i naše kulture. Prava mala remek dela, bilo da je reč o devojci na prozoru ili o mladoj balerini koja se kupa u pastelnim bojama sunca i svoje mladosti. Portret Moja majka, iako u tamnim tonovima, prikazuje sve tančine u igri boja. Slika je prvi put bila izložena na prvoj izložbi Bete Vukanović još u Minhenu 1892. godine. Ostajući u svom svetu toplih boja i stoičke doslednosti, veoma je impresivno urađen omiljen portret mlade Jevrejke iz Zemuna, koja je za vreme teških okupacijskih dana drugovala sa Betom Vukanović, da bi je nekoliko dana pred oslobođenje Beograda Nemci uhvatili i streljali. Svakako, jedna od najboljih kompozicija Bete Vukanović, sazdana od jarkih svetlosti impresionizma, je platno Slava, za koju je umetnica dobila prvu nagradu, Mention Honorable, na velikoj izložbi u Parizu još 1900. godine. Sva ta ulja, pasteli, akvareli, grafike stalno pobuđuju divljenje kod svakoga koji zna koliko je teška i čarobna slikarska umetnost i koliko se baš njom potvrđuje istinitost stare izreke ars longa brevis. Uporedo sa slikarskim i pedagoškim radom, Beta Vukanović je učestvovala i u stvaralačkoj utakmici. 1904. godine, prilikom proslave 100. godišnjice od ustanka, osnovana je Lada kao prvo udruženje svih jugoslovenskih umetnika. Među njenim osnivačima bili su Uroš Predić, Đoka Jovanović, Rista Vukanović, Marko Murat, Simeon Roksandić, Petar Ubavić i Beta Vukanović. Ona je i danas doživotni počasni predsjednik ovog udruženja. Od tada Beta se redovno pojavljuje na svim Ladinim izložbama, svojim vanredno uspelim radovima u kojima se nalaze motivi iz svih seoskih oblasti života. Ali kada smo Betu Vukanović potražili na posljednjoj 44. izložbi Lade, oktobra 1971. godine u Beogradu, veliku slikarku nismo zatekli sa njenim mladim kolegama, sadašnjim članovima Lade. Lakša bolest prvi put je sprečila 100-godišnju umetnicu da ne učestvuje na izložbi. Istovremeno, ona nije želela da odstupi od svog principa da na svakoj novoj izložbi nastupi sa novim delom. Zbog toga smo je posjetili u njenom stanu. Na štafelaju smo zatekli nedovršeno platno. Umetnica se ljubazno odazvala našoj želji da porazgovaramo. Koju ste posljednju od ovih slika ovdje radili? Ne znam više. Čini mi se da ovo cveće na štafelaju da je jedna od posljednjih slika. Jest. To je. Ali prije neki dan sam dala nešto vrlo lepo stvari. To sam prodala. Neki put traži, ne voli moderne. Ne volite? Neko ne voli moderne slike. A neko traži još uvijek vaše slike. To je. Kaže, mi hoćemo da vidimo šta. Šta je na slici? Viš. A ne da pogađam. Ona jedna gospođa kaže, sin, kaže, znaš sad idemo kod gospođe Vukanović, da vidiš slike. On kaže, da li se vide šta je? Kaže, kod nje snazi šta je. Ne treba da se pogađa. Beta Vukanović, čiji život i delo svedoče o celoj jednoj epohi, istorijskoj i umetničkoj, navršila je 100 godina uz 100 karanfila, od kojih je svaki simbol jedne godine života.
Svaki cvec kao da simbolizuje boje koje je slikarka unela u noviju istoriju našeg slikarstva. Predsjednik Republike Tito i njegova supruga Jovanka također su Beti Vukanović čestitali 100. rođendan. Umetnica je dobila i povelju za svoje životno delo, kao i orden rada prvog reda sa zlatnim vencem. Strindberg je rekao da je život tako težak i pun prepreka da bi svakom čovjeku koji ga časno proživi i prirodno završi trebalo podići spomenik. A kakav bi onda spomenik trebalo podići, kakvo priznanje dati Beti Vukanović, koja evo već 80 godina jednako stvara, radi, voli ovaj narod i ovu zemlju, sve čega se dotakne pretvara u lepotu, mudrost i sklad. Promenili su se i Balkan i Beograd. Ređali su se ratovi i menjale države. Slikarstvo je doživjelo vek vrtoglavih promjena. Samo je Beta Vukanović, nekadašnja devojka Babe, ostala u svom i našem svetu dosledna prometejskoj sudbini na koju je dobrovoljno pristala.